Pemirsa DKI Jakarta miwah Bali nampenin penincapan kasus COVID-19 sesampun gala liburan ring penguntat bulan Oktober nilintang. Kanan puniki taler polihuratian saking Menteri Koordinator Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Berita antara Luhut ngelingang mangde kramo nenten mapupul. Parindikan inucap katugasang Menko Luhut Panjaitan majang para kepala daerah, Pangdam miwah Kapolda ring DKI Jakarta, miwah Bali ring pamargian rapat koordinasi rakor virtual penanganan COVID-19 DKI Jakarta miwah Bali, sane magenah ring kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jakarta. Kabahosang wilangan konfirmasi positif kasus COVID-19 ring DKI Jakarta periode selai 13 November warsani mangkin, nincap kantos langkungan kutus tali kasus saking langkungan 5 tali kasus ring periode ulu likur Oktober 3 November. Tios punike ring Bali kasus terkonfirmasi positif nincap dados langkungan 300 kasus ring periode ulu likur Oktober 3 November dados langkungan ulung dase kasus ring selai 13 November warsane mangkin. Menko Luhut taler nguduhang Kementerian Kesehatan melarapan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes mangde nureksain panyiagayan obat-obat sanewenten ring daerah. Sampunang kantos kramo padem sangkaning luput antuk nureksain kawentenan obat. Tios puniko Menko Luhut taler mapengabti mangde Kemenkes mastikayang kapasitas ICU miwah isolasi ring rumah sakit ngajang kepen majeng perawatan pasien COVID-19. Pamekas ring Bali pemerintah daerah kaaptiang ngawewehin fasilitas isolasi terpusat utamanya ring Tabanan. Menko Luhut sane taler pinako wakil ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN ngicen wimbo fasilitas isolasi terpusat Wisma Atlet ring DKI Jakarta sane kajan tenang sampun memargi antar. Ringgalah punike Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kalih wuku ungkuran kasus nincap sane akehan rauh saking klaster keluarga. Sasampun kalaksanayang panureksain akehan keluarga sane melancaran ke Bandung, Semarang, Lampung, miwah Makata Widangan ring Jawa Timur. Panureksaan mangde katincapang malih tatkala libur warse anyar tur pamargin pilkada. Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra ringgalah inucap taler maosang saking KPPS akeh kepanggih kasus positif. Tios puniko Pemprov Bali taler pacang nureksain para pelaku jasa pariwisata tur kapanggih makatah kasus positif. Menko Luhut taler ngelingang samian angge mangde nureksain pemargin pilkada saha libur panjang antuk ngajan tenang kawijakan libur panjang pangunta guarsane mangkin. Bali Pos nguningayang.